Zahvaljujem. Na moje pitanje osjeća li se odgovornim za nečinjenje u području mentalnog zdravlja, premijer je kratko odgovorio da će to sve riješiti nova ministrica Hrstić. Dakle, jasno priznaje da od 2016. godine do dana današnjeg zapravo za to područje nije napravljeno ništa. Mentalno zdravlje nije interesantno ni srpskim poduzetnicima koji preprodaju mikroskope po nekoliko puta većoj cijeni, nema se tu što prodavati, nema po onom principu državi malo nama lepo, pa naravno onda nije interesantno niti ministru Malom. Za premijer za to pretpostavljam naravno nije znao i tako mentalno zdravlje tavori u zapećku bez ikakve brige ovih svih vlada od 2016. Problemi mentalnog zdravlja postaju globalni problem, a naročito nakon epidemije Covida-19. Depresija u Republici Hrvatskoj u postpandemijskom razdoblju uznapredovala je, a istraživanje Eurostata kaže da se dodatno su povećani, dakle depresivni i anksiozni poremećaj zbog ratnih kriza u Ukrajini i na Bliskom istoku. Mi imamo doista veliki porast depresivno-anksioznih poremećaja kod naših mladih. Zastrašujuća je činjenica da je čak 50% mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine. Prema podacima MUP-a u 2023. bilo je 503 suicida. Vidi se blagi pad kroz godine, no sigurna sam i nadam se da ćete se složiti da je to još uvijek jedan prestrašan broj. Depresija čini 25,9% ukupnog bremena ili tereta bolesti u Republici Hrvatskoj. Od 1995. do 2020. imali smo dvostruko povećanje stopa hospitalizacija zbog depresije, a onda je došla tek epidemija Covida-19 i brojke su do danas još dramatičnije. Probleme mentalnog zdravlja još uvijek pritišće velika stigma i sramota, naročito u manjim sredinama, pa oni u potrebi upravo iz tog razloga trpe zajedno sa svojim obiteljima zatvoreni iza svojih četiriju kućnih zidova. K tome je neophodno napomenuti podatak da je sa svakim suicidom pogođeno 134 osobe. O tim ljudima apsolutno nitko ne vodi računa. Da podsjetim, bivši ministar Beroš, sad poznat pod kodnim imenom Mali, ovdje je u Saboru prije jedno 2,5 godine konstatirao da će jedna od glavnih posljedica epidemije Covida-19 uz onkološke bolesti biti upravo problemi mentalnog zdravlja. I što je Vlada napravila za mentalno zdravlje? Strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja čekali smo od 2016. godine, izglasana je tek krajem 2022. godine. Tu strategiju su svi u Saboru podržali. Međutim, do dana današnjeg nema akcijskih planova. Jedan je izrađen, ali tavori u ladici ministarstva i nikako da iz te ladice izađe, a ostala 3 nisu niti izrađena. A svi vrlo dobro znamo da bez akcijskih planova nema ni primjene strategije. Uz zastrašujuće podatke o problemima mentalnog zdravlja kod naših mladih, kod djece, kod mladih, u Hrvatskoj imamo samo 55 dječjih psihijatara. Uz to treba naglasiti i podatak da je manje od 20 specijalizanata sada na specijalizaciji dječje psihijatrije.
Dakle, potpuno je razvidno da ni u budućnosti se ta situacija neće bitno promijeniti. Udruge za brigu o mentalnom zdravlju konstantno traže i predlažu da se hitno izradi nacionalni plan, preventivni zapravo program za sprječavanje suicida i depresije. Da se osnuje nacionalni centar za prevenciju suicida i depresije. No, nema naznake da je to itko iz Vlade čuo i uvažio, a kamoli da se poduzimaju bilo kakvi koraci u tom smislu. A svi podaci govore da je to urgentno i neophodno. Mobilni timovi, brojne usluge i briga u zajednici, borba protiv stigme, psihoterapija na račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sve građane Hrvatske, veći broj specijalizacija psihijatrije, naročito dječje psihijatrije, od svega toga nema ničega. Baš ničega. Nema akcijskih planova koji bi oživotvorili strategiju, nema ni naznake kada će biti izrađeni i ovaj jedan izvađen iz ladice. Zaštita mentalnog zdravlja i dalje je ne tema ove, kao i svih dosadašnjih vlada Andreja Plenkovića. I da, to jest odgovornost i Vlade, ali to je i velika odgovornost osobno Andreja Plenkovića, jer nije učinio ništa. Apsolutno ništa. Mentalno zdravlje nije profitabilno za srpske poslovnjake i ministre s kodnim imenima. A problem je ogroman. I odgovornost, ponavljam, jest predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji o dramatičnim problemima mentalnog zdravlja, pogađate, ništa ne zna.